أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تماشاغاني عزيز، أم جارك دي ببرنامج كانو دقل سيدة ملا محمود أم بهفرنا سيدة بخيرات النزمين سيدة من صحبتا بوري مدر حقي إسراء ومعراج يذكربو ببرنامج هي ورفا ما بحثا هجرة مسلمان حبشيستاني كربو إجا إن شاء الله أجر خد تعالى إذني بدي أما في برنامج خاط در حقي نجاشي ده كاجلو نجاشي بشت هيئتك شيان ديا مكة وهم ملت مكة درباري حجيدة دمدما جو مشركي يعني إنسان دورا حجازي ورن حجي ومشركي مكة قرارات دستين سيدا أما في إن شاء الله دورا فيرا أما برنامج خبكن أزبني أو هيئتا نجاشي جوشيان دي مكة در حقي تشدبو نتاوي تشبو يعني شخو مهاجر يعني الحبشيستاني البردستيوي بون تشبر صاحبو قرا جوال كربا يعني حكمتا جو هيئتك شيان دي مكة خاصة خستنا جو برسول الله عليه السلام را هيئتاوي ببايفن وببينن دروما مكة تشبو قالوا سيدا امجي وتماشاوانه مجي امهنكي شيخوب سوين بزي ورينن وور بالاما قدما پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت جعفر لسر سری حشته مهاجری شاند حبشیستانی نامه یک نویساند یعنی مکتوبک دا نویساندن و جنجاشی رشان دوی مکتوبه دی هم جبو حواندنا مهاجرا هیوی رجاه بو هم جی دعوتا نجاشی ببال اسلامی هبو دوی مکتوبه گو دابو حضرت جعفر و جنجاشی رشان بو براستی جی مهاجره هجرت حبشیستان کربون شطرف نجاشی ده هاتبون حواندن آلیکاریاوان دهات کرن پشتی غریبی اکن مهاجر جی بخلق حبشیستان هف ناس کربون هف کلیا بون و نخاسم اخلاق و کاراکتری مهاجره پر باندور کویر لسر خلق حبشیستان کربون جوانا جی زیدتر پشتی هفدیتنا قاصده قریشیا تدی مگو عمرو قریعاس و عبدالله قری ربی مشرکه قریشیا قاصدی شاندبون حبشیستان جبو زیوراندنا مهاجرا نجاشی گهداریاوان کربو پشت حضرت جعفر غازی حضرت جعفر کربو و حضرت جعفر نجاشی نک پرسیه کربون حضرت جعفر زی برسوام پرسه نجاشی دابو و سبب درکتنا جوالاتی خو چما او قومی خو ببون نیاره هف سبب ویارس کربو پشتی و بویری گو قصده مشرکه مکه جی حبشیستان برای دکوین نجاشی ایمان بخدا و رسولی بیدینم شخوا برنامه دو برنامه بریاوه برنامه بو وور بالامه مگو حتی دولت حبشیستان هنک تبلهوی درکد شرع خبخاتیه یعنی ایچ سواش درکد هنک پاتریک و راهبه دوران نجاشی خواست نجاشی جی اقتدار دینن خواست اقتدار حبشیستان دهن دست و چونکی جهلکه دن نوا خلقه ده بله جهلکه دن نوا خلقه ده پروپاگاندا دکرن دگو نجاشی داخلی دینه وی پیغمبره نو بوی ترکا دینه عیسی کره مریم کریه جناسراتی درکتیه جهلکه جی دگو اف تشته گو انجیل نویسان دی یعنی گو عیسی کره خدای حاشا نجاشی انکار دکی و تشته حواله محمد دبیجن نجاشی جدین زمان آپیش دیوان بویرا بلکی تاریخ کم نویسانده بیا جهات بجبیر کرن گو نجاشی دوی نابره دی امام خدا و رسولی یعنی چونکی ویر هیئتک شاندیه مکه او هیئت دوی کوریوی دناوا وی هیئت دبو حتی دوی کوریوی سروکتیا وی هیئت دکر هیئتک اشرافی حبشیستانه بون بلکی دناوا وان ده انسانیت مجلسان نجاشی ده جی دکر جی ناوا وی هیئت بلکی هبو
اف هيت بارمانجا هفديتنا رسول خدا حبشستان بري كتبون هاتبون مكي شو نجاشي مسلمان تيا بشر تيغرتي حتى وفات جي كري پیغمبر عليه الصلاه والسلام دغياباوي دو تنابوناوي نمجا ميتيوي كري و تيرو براكي وفات كري اف هيت چاغا تن مكي نجاشي نامه كي دنويسيني جي پیغمبر عليه الصلاه والسلام را دشينه ناواروكا و نامه سيداون حزكم بكرتاهي زبين زمان كلام كزمني نجاشي دبي بناوي خدا جا اصحام نجاشي كوريا بجا ناوي شو اصحام نجاشي صفته سروكوي درا چاواج مصر دغو فرعون چاوا باش باقان جي ايران دغو قيصر و كسراج بيزانسر جي ور دريرجي دغوتن نجاشي جا اصحام نجاشي كوريا ابجر جبو رسول خدا حضرت محمد صلى الله عليه وسلم اي رسول خدا سلام رحمت و بركت خدا لسرتبه ربي قومن داخل اسلام كريه جيبي و تو اله تننه اي رسول خدا ناميات غاشت من د ناميا خدا تبحث عيسى كوري مريم ذكر بسوند به د عيسى ده وصفه گوتا رس کرنا جيبي و تو بلند بونا عيسى كوري مريم تنيه اي رسول خدا تشتي گوتا ما دعوتي و ذكر ما جي يقين كر ما تصديق كر ما إيمان عني ما من كري آبت جعفر و هوالي حوان وما أو حماندن يعني بحال بشتيوان كرن بتحقيق رسولتياته جدل ما تصديق كر ما بترى لسر نافته بجعفر بيعات كر دو حزوراوي دي استسليم ربي عالمي بوم إدي از كريخا ريها جي دشينم باتا از هو جخا مسؤولم هگر تبو خازي از ورما باتا از ديسا شهادتيتينم جبل خدا تويلاتونه و از ديسا شهادتيتينم محمد جي عبد خدا و قاصد خدايي ناميك بفيرنجي نجاشي دان لساندن و دا كريخا ريها 20 کس جی پر کر حوال شان مکه سیدا نواروکا و نامه د کتابا محمد حمید الله رحم و راضی بنا خدا لسر به د کتاباوی درباس به تماشاوانه می مراق دکن کارن لسون پیغمبر محمد حمید الله میزه بکن نواروکاوی حتی نویسه وی دمی خدا جرازی برحمتا خدا قات لسر محمد حمید الله به عالمه کی گل کی هجا و دلال بو او نویسان نجاشی بخوا پیدا کردی جکی در دنیای پیدا کردی صورته و نویسه جی فوتوکوپیاوی کتابا محمد حمید الله دهیم سيدة هيتا حبشستان بأرمانجا بخمبرتيا حضرت محمد صلى الله عليه وسلم دجيد ببينن وهناك روشا بخمبر إسلام بشوبينن بلكي نجاشي دوي وارد بدگماني ويتنابون فقط بلكي بدگماني هناك إنساني قو نجاشي جيبوان و علاقات دكرو دليوان دي بدگمان هبو نجاشي دخواست هرب چاوه پیغمبری اسلام ببینن و روشاوی بشوبینن بلکی به آرمانجه هنک حواله خوا هنک انسانی خبره کنش حبشستان شاندن مکه اف انسانا رسول خدا ر هفدیتن کرنه و نامه رسول خدا جی تسلیمی نجاشی کرنه انسان ناوه هیت سیدا دبی هنک پرس پیغمبر علیه الصلاة والسلام کرنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام جی برسوا برسوان بحرمت إكرام وبزانابون داي وبإكرام بإنسان في حياته معاملة كري حتى پیغمبر عليه الصلاة والسلام خد حديثه خد دبي حرمت المقابل هفن يعني مروفك يقول حرمتا مركر لازم مرفجي حرمتا ويزيد تربك أخلاقك إسلامية ولو نافو رنجيوي ناس ناماوي يعني كيملكاوي شده به فرق ناكي پیغمبر عليه الصلاة والسلام جبونا قو خلقي حبشستاني مشواركي دريش مهاجر حواندن و حرمتاوان قرتن
وخزمتا وان كرن ويجي بشكل هري خوشك اف هيتا حبشستان حواندي حرمتا وان قرتي وان حواندي شغا اصحابي بون مانعي خصن اصحابي چاغاد حبشستان ده بوی شکلی هاتن حواندن پیغمبر علیه الصلاة والسلام جی خواست باندوره که سر به هیئتا حبشستان بکی وی جی بشکلی هری خوشک مگو وی حواندن مگو هنک پرس پیغمبر علیه الصلاة والسلام هاتن کرن اف پرسانا بتیبتی دبید درباره حضرت عیسی ده بو یعنی چونکی نک بدگمانی ناو کسی ناو هیئت هنک بدگمانی وانه بو محتملا ناوا وانا ده راهب یا جی پاتریک جیه چونکی دبی انسان پرسیکش پیغمبر علیه السلام آتی کریم پرسنی علمینه پیغمبر علیه السلام جی دبی رابویی برسوام برسا به قرآن دایی بوی شکلی جی دبی او قانع کرنه دبی دما پیغمبر علیه السلام جوان قرآن پیروز خواندی و صحبت کری دبی هما نوا هیئت دی کسی گو حسر چاوی وی نهارکی تنابو تب حسر چاوی هم خبر نقطیه و پیش رجی دبی تبا ایمان بخدا و رسولی یعنی اف هیئت سیدا دبی تقریبا 10 روزا لمکه دمینن خواهینی اسلام و قرآن دکن حتی گلک سورت قرآن جبر دکن و پیش دبی پیشتی شکل عبادت خواهی قنج ناس دکن دبی رادبن دستورش پیغمبر علیه الصلاة والسلام تخوازن پیغمبر علیه الصلاة والسلام جی دستورات چونوان دده tabi دبی مکه ده مشرکه مکه اف هیئت شوپاندن تعقیب دکرن جهلا که ده سببه گو راستا تکلی به هیئته نبونه ریا کروانی وانی تجارت گلک جارات حبشستان درباست و تکلی نیوان و حبشیا بابرابون yani وقت بتريمائي رو karşılıklı menfaati devlet ab şekli de heye Mekke ve Habeşistan jibu şekli ha bu jiber ve ekici de bir rasta van şuhar nekirne hada çünkü aziyet neden on çünkü de Mekke'de insanı gibi Peygamber aleyhissalatu vesselam rahveditin dikirin müşrika ya rasta u tehdit dikirin ya ji وانج باجاره خدر دخستن شکل کی ندیشتن به پیغمبر علیه الصلاة والسلام را حفظیتنه بکن فقط دیگل وی خاصی جی دبی سرسریه وک ابو جهل چاو هیچ مکه برکتی شو پیغمبر علیه الصلاة والسلام و هناك اصحابه خو حتی وانج جناب دوست بندره مدینه جی در خستنه وان حوالتی کرنه یعنی پشتیگ اولب و نتوتالو که تنش بیان وگر یعنی فقط دبی دی ساجی ابو جهل چند خورده قریشیا شاندی پیشیا وان سریا گوته درباس بن وان خورته قریشیا دبی پیشبرینا حبشیا کری و جوان گوتی گلی حبشیا اون چوان انسانن هم باوره و یفله و شان مکه دقنه هند در حق محمد و دینوی ده اون لیکولینه که یعنی araştırma که بکن لیبله و ویدید چوا ویدید ندید و همه ایمان بیانی demek ki o heyeta Kureyşya belki müşrike mekerci gotiş bu lekolin yani araştırmaya matını. Ya Necaşi heyeten Necaşi. Bu müşrika kana bakın. Fakat bir çavu vidit nedit ve imam yani belki bir ibadete wan ser vakt bu muhtemelen viditi ben lemeşkere ben. Dbe براستی حتی رو کسی کی وقت بهش مندید و کسی کی وقت دریه خوشوان وکیلی جیمه پیدا نکرد چونکی حالا بالا خواب دنید و جزیره عربستان ای به سر و بن جوپه وکی محمد و حوالی وید حوینن دبی تهدیدک دولایلی کردن یعنی fakat heyete Habeşiya pişti gühdariya hatta dbe Ebu Cehil cinnavana da bu pişti gühdariya yıkırın dbe bersvavidan و گوگلی قریشی ام نوکی و قومکی جاهل و نزانن ام پوتاجینا هبینن بریا محمد و حواله خو بشین با مجی بریا ام پر هفدیتن ایجی بکن قد ما پوت نحوان دیه باوریام اب الله هیب توحید هیب کتابک ده سمد بناوه انجیل هیش طرف خدا دهاتیه ام تجاران بزانابون جی خیر و باشیه دور نامینن دکلی ایشه کار و ایشو کاری نخنجیم نابن دبی پشتر قریشی تکلی وان نابن
yani بکریاری مداخله نکن فعلی مداخله که نکن دبی ریا خود دوام بکن خدای تعالی در حقیقت مرسله دید قرآن کریم ده وها فرمانده که سیدا سورت قصص آیت 52 حتی 55 بنابه خدای رحمان و رحیم دبی بریا قرآن دا که و اوی گومه کتاب دابونوان ایمان ویاجیتینن چه قرآن جوان رو تخندن دبیجن ما ایمان بیانی çünkü o Kur'an hakkak jibara bemeyi rasti emberi Müslüman bun ahvana jibergo sabır kirin mukafatawan ducara ve bedan avana xrabiye bqanciye de dafinin ujuy rızkı medayvan ji riya xada de beladiken avana çağa gotne badi hava de bihizin ji beri ve çehaje ziverinin u dibejin كاريمة جمرة ويوجي جوري سلام لسروبه أم ينجو خناس نكريجي شخرا ناكن هوالو هوغر أموان هوال ناقرن سورة قصص آيات 52 55 براستي آيات ني بالكش بنا خاصم دفرده شيرتا قول مجد خدا عز وجل تبي أوانا چاغا گوتنه بادی هوا دبهیزم برای خجد بخارم کسی مسلمان لازم دماغ زمانی خوالا در واسنه که چاقا گوتنه بادی هوا یعنی ای والا ای بومبوش بزمان ترکیه بیجی ولو محبه کیوی به حوال بنده کیوی بره حواله کیوی به اصناف کی جیرانی وی به جیران کیوی هات باوی گوتنه بادی هوا کرد işte به منفعت به فایده کرد دوی گام بری خواجه بگهارن چونکی دورده خدا عز و جل شیرت کلمه دکی گو ام بری خواج وان گوتنا بگهارن راستی سیدا دبی هبونا مهاجر ایل حبشیستان سالا نبوت ششا حتی پشتی هجرتا مدینه سالا هجری ششمین yani hatta Fetha Xeyber'e devam kiri takriba 13-14 sala muhacir Habeşistan hevirini ve hangamedi car car Resulü Xda Krali Habeşiya Necaşi Javra karşılıklı mektup nişandını hatta careki Necaşi mektuba xad goti ya Resulallah eğer tu desturi bidi از ترکا قرالتیا خو ترکا سروکتیا خو حکمدارتیا خو جی بدم از ورم مدینه و المدینه به ورم فقط پیغمبر علیه الصلاة والسلام اف دستور ندای نجاسی سبب اف دستور ندای جی صحبت خوی بریده معانی بون زمان دیسام دوباره ناکن بگمان مانا نجاشی حبشستان و شرطی گرتنا و مسلمان بونتیاوی هم جبو فدا داوی هم جبو سلامتا دعوتوانا گلک فدا و منفعاتی به هبون حبشستان جبو سالی به پیش دیج مسلمان آره مرکزک دهات دیدین چونکه حتی حربا خندق جدیگل دولتا اسلام المدینه آوا بو تعلقال سر دین و دولتی برطرف نبود دین و دولت تبع تعلقی دبو جوهلیتی دبی استراتژی قانونک حبشستان هبو سیدا ما بحث حبشستان کرده ورد تشکیلی جست خازم بینم زمان گهداره ما تماشاوانه ما جه خبردار بکم تدی ما گو قاصد عامر بن العاص و عبدالله بن ربی جبو زیوراندنا مهاجرا و گریا پشتی حربا بدریجی مشرکه مکه دو قاصدات شین حبشستان سیدا اف قاصد جی عمره کوره ولید و عمره کوره عاص و جاری باوی عمره کوره ولید و عمره کوره عاص دیسا باوردارن درنگ دیسا پشتی بدری مهاجرا بشونده bizi varının fakat دیسا دکن ناکن نجاشی مهاجرا جوان ناسینه مهاجرا تسلیم واناکی و نهی مهاجر وگرن تسلیم واناکه قرال نجاشی براستیجی مسلمانتیا خو و شرطی گرفته بو çünkü hatta harba bedreji müşrike Mekke guman net kirin go Necaşi iman Xda ve Resulü yani avcij bo feda u menfaati devleta İslami bu fakat diverde ev hey seyda eğer civin u cemaate Müslüman komele İslami iro bu hazın hinek insani xo ve şirti bigirin ev hilbijartin ne haydi insanayı aydi civinu cemaati İslami yani civinu cemaati İslami bu hazın jibo kareki xo selamet biginin hedefavi
بخوازن دا آواهیک دولتی دی یا جی دا آواهی نیده دی هنک زلامی خواه مروفی خواه علمانی خواه اندامی خواه و شرطی بگرین کارم بگرین دستور جوار هایی چونکه پیغمبر علیه صلات و سلام جاب کار کردی اگر منفعتا اسلامی گل هوله به لمیدانه به جبو منفعتا به جبو سلامتا اهل ایمانی جی کارن به متودا پیغمبر علیه صلات و سلام بشوپینه. بله سیده شوی ده هر تشتی ده نمونه ما نمونه جماعت و کملی اسلامی رسول الله علیه صلات و سلام لسر بریا نهاون دماغو او هيئتا مشركة شو بيشيا هيئتا نجاشي جو جرقون بعقلن شاو إيمان محمد آنيا ون قاصدنا نباشن وخرابيش قومي خرابر جواجي جو حيرا إمام أهلي علم وعرفاننا أهلي كتابنا أمنوا كوا أهلي بوتو ولاتانا هم في آية كاني بيرام براستي جو إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما دماغو جاهل بوار مخاطب دبن ودر حقي جهالته ده منازعي بأهل إيمان يردكن أو جارد بحيرة سلاف سروة بي يعني أمني مناقشة وقوغي وليداني أو كنا أم إيه يعني أم إيه اشتغالينا أم إيه خبرداننا أم إيه دليلانا أم إيه بيفينا أم إيه رحمينا فقط دي سجي يعني قالك صحابي رسول الله عليه الصلاة والسلام كتنا ويد درجة مجبور معنا و لفخستنجي كرنا يعني مثلا جو جارك هناك صحابي رسول الله عليه وسلم نوالك إج إمكي عبادتا خودكن هناك دشن بلا خول وادن حنكي خوب عبادتا وادكن سعدي كوري وقاصش تخمينكم هستوي كي دفع كل سري يكي مشرك خي سري بيدشكيني يعني حقا دم تودار رسول الله عليه السلام دجي وديا پیغمبري برياوي جي حتى جو انسان البيفي گوداري كي الدليل بخوازي كرامات ومعجزة بخوازي مسلمان جوارتين يعني أهل علم أهل دليل أهل عقل إنسان دليل بخوازي لازم مسلمان لقاسي جو كارب دليل بيني ديني خو بعلمي يعني ديني خو لكولين سر ديني خو بكي لقاسي جو كاربج مخالفة في ديني را مخالفة في ديني إقناع بكي لقاسي في جرك ديني خو بعلمي بخويني لكوليناي هبي خبات وخدمتاي السر علمنا ديني وهبي اللي باليه سيدة أفجي يعني تشكي غريبة جو إنسانك حبشيستاني رد قريتي مرقت كيتي وحقيقتها تقري إيماني تاني وإنساني دي الدبي دريوي دا ربي عالمي خزينة كمازن دبي دريوي دا أبو جهل وأبو لهب إيماني ناينن وهم جي دوام ناهلن كس إيماني بيني هم أو ناينن وهم شي يعني أزي بجم روجا كمازن دهلي أو في روجي نابينن ودبي أم ناهلن كس في روجي ببيني جي دبي أمي فشيرن في روجها أفجي دلالتي سر بعقلية وقت كده في دمامة دجي إنساني وصح هنا جو يعني دعوة مازن دارد كفن دعوة جو مركزا خود السنة والقرآن دانينا وهناك إنسان دبي أمي في فشيرن أم ناهلن خيابكي أما حسابي خود تعالى محقق باشقيا ربي عالمي دماغو خواست إيمان بكي نصيبه إنسانا البتة كسك نكاري بمعنى جويرة بله تماشراني عزيز أمي نافبرة كيدني ده إن شاء الله بشتي نافبرة أم دي سبها فرنا أمي لسر بشتي نافبرة خوا أمي لسر كوملا دار الندو يقول لف دقين هاف وجبين يتكن دبي أمي تشاوا دعوة محمد عليه السلام جو بلاي ناف غريبة نبي أمي تشاوا سكنين بشتي نافبرة كي أم لسر في مجارينا بله ما جو طبعا شفاني عزيز ماجو مشركي مكي بتشوى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهفالي خد خبتين جبوجو في وحيا جو خدي نازل كري كتابانو أمانة إجران هلجرن و أمانة بقي نجيوي يعني في وحيا بتشوى جبريل دبرداش عاصمانا دبرداش سر محمد عليه الصلاة والسلام ويجي أصحابي خورد قوت لازم بقوف أمانة بقي جيوي جبونا في وصفة مبارك بالشف وبروش سكن رسول الله عليه السلام وهوالي بيرا نبو
لێبەلێ لە عالیە دی دارونەدواژی خزمەتا خۆیە گوت بەر شرکێ دەبوو دکرد ئیجا لە مەکێ و لە دۆرا مەکێ عادەتەکە وها هەبوو یعنی هێژ باوێمە ئیبراهیم و هێژ وا دینێککەون عادەتێک مابوو ناوا ئینسان نەدەگۆ وەلەو ئینسان شپودارەژ عیبادەت دکردن لێ دیسەژی دەهاتن کەعبە تەواف دکردن و لگۆری خۆ حەج دکردن مەوسیم دەمساڵە حەجەیە و ئینسانی غەریب وێ ئێنە حەجێ لە دارونەدوا مشرک لەف دگهێنە هەف و قەرارێ دەستێنن دەبێ کاگەلۆ ئەمێ چ بێژن ژبان غەریبارە ئەمێ چاوە محەممەد عليه الصلاة والسلام و هەواڵێوی بەرچاوێەوە ڕەشکن گۆ دەماگۆ تەبلیغا دینێ خۆ کرنجی جێ خۆ نەگرێ ینی داوەتاوە نەکەوێ سەرێ خەلکێدا ئیجا ئەمێ وا پرسا ji Seydayê mala Mehmûd kin. Seydayê kerem bikin. Keremdar bûn Seyda xwe ji we razî. Seyda û kuhanî ziman bi rastî her roja derbas bû bedgumanê müşrikê Mekê zêdetir dibû, tirsa wan zêde dibû. Çunkî dawa İslamê bi rastî jî Mekê de wek darek cinarê roj bi roj mezin dibû, siyawê qewî dibû. Roj bi roj ehlê îmanê şêla jimarê di zêde dibûn. Ev hal jî di bajarê Mekê de nexasim di nava eşrafa de însanê got darin nedwê de dewleta Mekê sazûmana dewletê îdare dikirin bi rastî jî ji Kurdê ditirsandin. Müşrikê Mekê bi rastî dirêjiya heyama Mekê de gelek civîn û kom çêkirine. Di civînê xwe teva cî çawa wê dawa İslamê bisekînin pêşiya vê dawê wê çawa bigirin pêşketina vê dawê bi çi şeklî wê bisekînin di nava Xwedê xwe bi xwe wiha hev dişêwirîn di sohbetê xwe yî borî jî hinek ji van civînê wan mahanî bû ziman di pêş dijî înşallah em ê bînin ziman çunkî di pêş dijî em ê bibînin gi müşrikê Mekê piştî çûna Taîfê piştî bûyera İsra û Mi'racê piştî Pêxember aleyhissalatu vesselam li nava kongê heciya demageriyayê bi armanca hewandinê piştî heyeta Medînê dem dem di vê meclisa xwe darnedwe du kom bûne û qirar ne bi hewristandin di ambargo de mesela em werine ser wa qerarê wan Seyda dema me hindik Seyda divê müşrikê Mekê dema hecê hatibû di baweriya gelê Arab de hec adetek kevneşopiyek ji bavê me İbrahîm aleyhisselam mabû tabî duê demê de müşrikê Mekê li gor baweriya xwe hec dikirin yanî heta malûmê we jî divê tazî Kabe tawaf dikirin tazî diketin nava hev heta divê hinek pût kiribûn ji ruknê hecê hebandina puta çûna ba puta mesela divê xelqê Medînê heta neçana cem Hubel û porê xwe nequsandane heca wan baweriya wan de qebûl nedibû divê xelqê Taîfê heta neçana ba Uzza şevekê neketana xewilxanê di baweriya wan de heca wan nuqsan ê xelqê Mekê dîsa di heta neçana ba pûtê xwe de di baweriya wan de hecê wan qebûl nedibû yani adeta hecê nava gelê Arab de ji berê de berdewam dikir dibê dîsa mûsima hecê hatibû û çar etrafê Cezîre Arabistanê insan wê bihatana hecê da û doza Pêxember aleyhissalatu vesselam jî teqiya bû Cezîre Arabistanê tevî hatibû bihîstin merkez jî ji ber merkeza însaniyetê bû însan bi nêta îbadetê bi nêta ticaretê dihatin Mekê pir hindik ji vî pêxemberî û dînê wî xeberdar dibûn dibê ja mûsima hecê hatibû di wê demê cî demekî wek ana însan li hecê di wê mûsimê de kom dibûn pir dibûn ji mara însana digeriyan her însanek jî ji Cezîre Arabistanê dihat muheqeq ya muhibekî wî li Mekê hebû ya dostekî wî hebû pêr hevdîtin dikir dibê di Mekê de ji bo dengek tenê derê û di heqê Pêxember aleyhissalatu vesselam û eshabî wî de tevê Qureyşî aynî tiştî bibêjin dibê müşrikê Mekê darnedwê di kom bûn dibin seroktiya Welîdê Kurê Mughîre de xwe di bernamê xwe yî borî di cîmanî bû ziman ma got te dî di tarîxê di navê gelek eşrafê Qureyşiyayî müşrik derbas be Ebû Cehîle Ebû Leheb Ummeye bin Xalefa As bin Waîl Utbeyî Şeybe bin Rabîayî
وەرحاصل گەلێک دەرباس بن فقط سەرۆکێ مەکەی بڕاستی وەلیدێ کوڕی موغیلە بوو سەرۆک وەزیرێ مەکێ بوو یعنی وەک باشوەقانێ ئیرۆ بوو دوێ خۆنمێدە بوو دەبێت بن سەرۆکتیا وەلید دێ کۆم دەبن وەلید بن موغیلە دەبێت مەجلیسا خۆی دارن نەدوێڕێ دەبێ گەلی قوڕەیشیا هونجی زانن موسما هەجێ هاتی چەند ڕۆژدن چار ئەترافێ جەزیرە عەرەبیستانê ئینسان wê werin Mekkê însanê got werin Mekkê jî pirsa ewilî gojme bikin wê bibêjin ev pêxemberê nav we derbas derketî gelo doza çi dike çima hûn wî bûnin neyarê hev dibig ev însan bi hembawerê vî pêxemberî re jî hevdîtinê bikin yanî bi eshabî wî re jî hevdîtinê bikin dibig Muhammed rasta her teblîğê li wan bike kawerin em ê li ser kelamekê ittifaq bikin got em tev bi hev re wî tiştî ji mêvanê Beytullahê re bêjin yanî ji heciya re bêjin deqene em meciyê heciya jî tevlî hev nekin çunkî seyda duê demê de heger hineka bigota viya şairê hineka bigota kahin hineka bigota nexweşê hineka bigota cin musalatî wî bûnin hineka bigota dihinê ji kesî yexîn nedkirin ji ber vê yekê jî xwestin bi hev re ittifaqê li ser tiştekî bikin dibê meclisa dora welî teklîfa wî maqûl dîtin got ey welî teklîfek maqûl ka em çi bibêjin dibê welî got hûn bêjin em çi bibêjin dibê hineka gotin em ê ji heciya re bibêjin Muhammed kahin e bi kahanetê emel dike wek kahinê seherbazê remildar e bi zimanê Kurdî İnsanê Cezîre Erebistanê teva remildar nas dikirin qilleğê wan ser çi dişteğilin menfaetê dixwestin jî însana bi dest bikin dibê tev zanî bûn kesê lehzakê li cem Pêxember aleyhî selatu weselam rûn işta axlaq û adabî û hirmet û terbiya wî tiştêkî dibêjî ayetê Qur'anê yî herekbarî gotîne ziman guhdariya wî bikin her kes wê zanibin nekahine dibê welî got em nikarin ji însanan re bibêjin Muhammed kahine em bêjin kesê lê guhdar bike wê zanibe em bêbextiya lê dikin derbas kin dibê hineka got me bên şairê dibê welî got wallahî Muhammed ne şairî jî çunkî tiştekî dibêjî naşibe şeira gelê Ereb şair dîtine şehrê şair ba heta dem dem li dîwarê Kabê daliqandiyî û tev jî dixwînin peyvê Muhammed û şaira naşibe hev dibê hineka got me bibêjin dînê dibê welî got Muhammed ne dînî jî însanê Ereb baqilê wan jîl û zanayê wan hene lê guhdar bikin zanin em bêbextiya lê dikin werhasil ev teklîf dirêj bûn yani em naxwazin dirêj bikin ji bo dema me hindikê ev teklîf dirêj kirine dibê li ser ittifaq nekirine dawînga dawî de dibê welî gotiye ez ê teklîfekê ji we bêjim dibê gotiyî bêjin dibê welî gotiye aqenc em ji gelê Ereb ribêjin li Muhammed guhdar nekin kesêkî li Muhammed guhdar dike nabêna wan xwe xera dibe şerê xwepxwetiyê nav wan de peyda dibe jin û mêr bav û law bira Muhammed xwe beraber hev dide wan ji hev re dikin neyarê hev çawa Qureyşî kirin neyarê hev kesê lê guhdar bike wê wan jî bike neyarê hev û piştre hûnê poşman bibin ji ber vê yekê jî dibê gotî nebî em ê bibêjin Muhammed guhdar nekin em ancak tev bi hev re vî tiştî ji Qureyşiya re ji mêvanê Beytullahê re bibêjin belkî em bibin sebebê got kesek newêre here civata wî civata hevalî wî guhdariya wî nekin dibê ji bo re jî divê got riyek tên Mekkê em servan ya teva bigirin her rêkê harisek yanî bekçîkî deynin ser berya însan daxilî nava bajêr bibin li serê rê ew haris wan bisekinînin van tişta ji wan re bêjin deqene bi tedbîr têkevin nava bajêr deqene di heqê Muhammed de di hişê wan însana de tiştek were meydanê û li gor wê tedbîra xwe bistînin dibê ser vê teklîfa welî li hev dikin radibin di nava xortê Qureyşî di çend xorta dinaqînin vê teklîfê li wan dikin xortinî got ji heq axaftinê derdiyanî xortinê xetîb derdixin û dibê wan xorta rastî jî çi riyê gotên bajarê Mekkê wan xorta her yekî serê rekê datînin dibê bi rastî jî însanê got mêvanê Beytullahê ji dervî Mekkê dihatin van xorta rêberiya wan dikir
او تشتي قد نافا خد قرار دابون ايج حجي ارد قوتن و حجي بوي شكلي درباسي هندر بيت الله دبون دبي يك جوان ريويا يك جوان نيفاني بيت الله جي سيدا جي قبيلة دوسية تفيلي كوري عامر تفيلي كوري عامر جي دبي بنتا حجي جي ولاتي خا دركتبو هاتبو مكه فقط بريا داخلي نوا باجاري مكه ببي بريدي دبي او حارسه قريشاني بكشيوان پیش بریاوی کربو درباره پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده اب معلومات دابویه و دبي في شكلي توفيل جي قتيابو توفيل كوري عامر دبي نافا قبيلات توسيا ده سروكي قومي خبو باوي عامر دبي قالك اختيار ببو هما امرنه بو بشتي باوي جي ايغو و سروكتيا قومي خو سروكتيا مروي خو بكرا توفيل بو دبي توفيل انسانك شاعر بو انسانك باقل بو جير بو زانا بو جبر في اكيشي نافا قومي خود سروك هاتبو قبول كرن توفيل دبي جي او معلومات حارسه قريشيا قالك درسيا چونكي هنو بوي سروك نبوي سروك دبندي تكب نافا قومي وي او جي تشتكي سروك تيا خفهم ناكي توفيل دبي او خود بيجي دبي جبو او مروفي بحثاوي دكرم بنافي محمد جبو ازوي قتل لقايها بنبنو دنگيوي جاز نبهيزم دبي مهنك بمبوخس هردو گوهي خوا مگوهي خوا جيگر دبي چونكي مجوان برسي مگو اويا چت گل كود سكنه چكاري دكي دبي جمرگوتن اويا لحوشاك هاوي جار تشنا دبي جب دنگ نبلن تشنا دبي جو انسان لي گهدار دكي جي شمت انسان لي گهدار دكن دبي مگو جبوز نشمت مگهدار يا وي خطنكم بمبوخس گوهي خوا ليس هذا بس بوي شكلي داخلي نافا باجار مكه بوم روجا كي تقديرا خدا دبي النافا باجر بوم النافا الحوشاك هابي بوم دبي مديت او مروفي جو بحثاوي دكرن سكن يي تشتنا دكي يعني demek ki nemej dikir Peygamber aleyhissalatu vesselam udwan tişte xwedê tiştna dibêjî bi denkî bilind dibêjî dibêz nezî û dengevi tesîr li guhê min dikir fakat dibê ji bo gez guhdariya wî nekim pembiyê xwe mehinkî dehfta guhê xwe dibê hebek derbas bû lehzak derbas bû dibê min ji ber vê tevgera xwe fedî kir tedî her însanek hurmeta wî ji ruhî wî re heye her însanan tev werin حرمت لي ما جرحي مرهنه جي شخصي مرهنه دبي ميجي بشتي موهاكر حرمتا ميجي شخصي مرنما بقولوا تو سروكي قومكي وتو انسانك شعر وهلبستفان وهوزان وتو جبو جهداريا مروفكي نكي تو جهي خود دغري هلا جهي خوفكي هجر اف مروف تشتي قنج دبيجي تي قبول بكي بلكي قومي بوقتيا ليدكن تشتي قنج دكي تي قبول بكو وهشيته تيرا قنجي ونقنجي جنابا هفدرخه هشيته تيرا بيادكي دبي مرابو بمبيه جوه خدرخس دبي پیغمبر عليه الصلاة والسلام جي نمج دكر بسر نمج ده آيتنا دخندن آيتني براسيج دبي باندور كيرل سرحي مكر دبي بشتي جو آيته خداندن دبي از چونباوي دبي مجر مرسلا خو وان خورته قریشی گو چاوا پیش پری لیکرنه دبی مجر گویا محمد تو کیه تو دوزا چت کی قومیته چما بو نیاریته یعنی او پرسه گو نجاشی جعفر کری بود دبی مجیه کر دبی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبی دوزا خوش مر بگو پشتر دبیش قرآن پیروسنک آیت جمر خواندن دبی براستی جی دلیم فتح کر پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبی مرابو ایمان خدا و رسولی بیانی دبی پشتی می ایمان آنی تابی دبی الگور عادت شرکی تبی حواله می دبی حجا خو کرنو وگری آن ولاتی خوا فقط دبی می ایمان خدا و رسولی بیانی دبی از مشواره کی لمکه لبا رسول خدا مام از پشتی علمیم İslam و Kur'an'ı, piştik mehenek ayeti Kur'an'ı jiber kirin, dibim desturç Peygamber aleyhissalatu vesselam avagare xan, xas dibi Peygamber aleyhissalatu vesselam ji destura mı da, fakat dibi beriya ajbavi barayı kavim, mjer go ya Resulallah, va imam xada و Resulü yani, idi es çi bikim ji bo İslam'ı, ji bo peşketina İslam'ı, es çi bikim vasifamı çiye, dibi Peygamber aleyhissalatu vesselam,
جمر گو ای توفیل وگر با قومی خواه نواوان بگره اسلام جوان رو ببیجی هیوی هی بواسطه قومی تجی ایمان بخدا و رسولی بینی هیوی هی اف دعوا پیروز دناوا قبیلات دوسیه دبلا ببین دبی لیس از وگر یا دبی کانیک مهبو دبی او کانیامه دباوریامت قدسال بو دبی حتی مبارک بو دبی حتی پوتن السروی کانیه هبو دبی گمج رویتیه که دهات نجی حتی گما خود ویکانیت نشتام و ندگریان مالی خواه دبی از هاتم جبرگ سروکی قومم دبی تبع قومه مهاتم پیشیامه اول جی دبی باویم اختیار بهات پیشیامه کفا خوانی کفا خوا دبی آنی زمان و دبی هات پیشیامه دبی مگو نزی منه ببابو دبی باویم عجب مایی ما از شوم رویتیه که از شوم حجه مشوار که از مامه از هاتمه و اجر دبی من نزی منه به دبی گو چما از نزی تنه بم کره من دبی مجر گوش ایرو بشونده نه تو باوی منه نه از کره تنه دبی جمر گو چما دبی مجر گو مگو چونکی از کتم دینه کی متجهف قطعان دی باوریه ما جدا نه اف دین متجهف قطعان دی باو کرتیه از نما کارین جوار بکن اگر تو وی دینه ما قبول بکن آنجا از سوکی بری باو کربن دبی باوی می نپرسی نگو دینه تایشی گو دینه تا قبول کری میجی قبول کریه و که بیجه از چه بکن دبی ما کلمه شهادت ایجه رو گو دبی باوی میجی ایمان آنی پشتر دبی از چوم دبی قوانیا مهات پیشیامه دبی اوجی کفا خوانی دبی مجر گو فلان کس جیرو بیوی از سنت اشتاکی هرن دوری می بی دینه می متجهف قطعان دی دبی ویجی هر وقت باوی می دبی گو دینه تکتیه ایمه تبایی تا چه دین قبول کریه همجی قبولن دبی قوانیا مجی ایمانانی پشتر دبی نوا قبیله دوسیه ده ازگریه دبی مشواره ساله که ده دبی همه پر هندک انسان دوسی ایمان نانین ایده توا ایمان خدا و رسولی بیانی دبی سال زیوری دبی مپر دخست تبی انسان قبیله می ایمان خدا و رسولی بینن فقط دبی هنگ انسان هبو گل کی عنید بون چخاص متکرنت کر ایمان نتانی جی حباندنا پوتا خانت پاراستن دبی سال زیوری از دیسا چون با رسول خدا دبی مگویا رسول الله دعا بکی قومه متف ایمان خدا و رسولی بینه دبی براستی جی دبی پیغمبر علیه صلات و سلام دعا کرد و دبی سال زیوری پشتیگوی دعا کرد از وگریا مولاته خواه او انسان می دلهش جی دبی دلوان نرم بو واسطه دعای پیغمبر علیه صلات و سلام دبی ایمان خدا و رسولی بیانی به شکلی اوه خودی پوته و اجدار نه اف بو بله طفیل کره هم بله به شکلی سیدا دعو دوزای اسلامی دیگر لهم بردرکتن اشراف قریشیا روش بروش بلاد بو جزیره عربستانی ده اف دما حجید جی اف پلانه گول لهم بر پیشکتنا اسلام دانینه خدای تعالی اف پلانه وان والا درخسی چونکی تدی معلومه ویجی خدا عز وجل دبی و مکرو و مکر الله والله خیر الماکرین او پلانا چه دکن خدا جی پلانا داتینه پلان کره هری خوشک خدای تعالی هری قنجه پلان کرا خدای دیساد آیت اگدیده دبی انهم یکیدون کیدن و اکیدو کیدا فمهل الکافرین امهلهم رویدا اوانا پلانا داتینن خدا عز وجل جی مهلت دیدوان و پلانه هری خوشک خدا عز وجل داتینه و برنامه مدد و صحبت آمده براستی هونجی تمتین زمان اما دیسا دوباره بکن بینن بیرا تماشاوانه خواه چما ام هر یک نابم تفیلکی کره عامر یعنی نخواستم سروکه قوما دناوا مالباتا دی انسانی می بیف بواند سکنه چما وقت تفیله کره عامر لناوا مالباتا خواه ناوا آیلا خواه ناگره و او خباته گو تفیله کره هم و ای وکوان کرنه او جیوه دعوا خدا بلا ناکن براستی ایرو بلکی ده چاقا ما دی امکانه ما پرتر بونه چاقا ما دی به امکانی پرتر هم کارن و دعوا پیروز و دعوا قدر بلند
وی دعوا ایسامت نام مالباتا خود نام مروی خود نام عائله خود بلا بکن جوی هلی دی براستی جی حیاتا پیغمبر و اصحابی جمارا نمونه نه مالس ساعته او خوشتر خود جوار عزیب سیبا ما شاء الله يعني حقيقة هر صحابة كي رسول الله عليه الصلاة والسلام بويا وكا پیغمبري كي بن إسرائيل بيتشوا مسوي پیغمبري بوسا بهذا تقلك إنسانا صحابة كي رسول الله شخوا دويد الحقيقة بيوك رسول الله جيه هر علماء أمتامه وكا پیغمبري كي بن إسرائيل يا سيدا جوه بيوه مستر حقيقة حلال بكن استغفر الله آیت هید به کونو انصار الله یعنی تبون علی کاره خدا علی کاره دینی اصحاب بون علی کاره دینی خدا هم بون علی کاره خدا هم بون رسولی بی خطاب جمع رایجی هم میشه بون علی کاره دینی خدا هم بلی سیدا خودش وراز به سیدا عینی اف صحابه دبره که دم خنده بود دبه پوته مش دار بو دبه دوره مکیه اغلب ملت مکیش کفره بو دبه ما داره که کفن بو ضعف كافن بو وشكله بوت تشكر بو حتى بنزيكي ويك كانيه بو اجا دبي وقتا جو از چوما جم مگوزه شوطين بباوي من بيركا معتبر ايماناني بمگو اجا جبوك خاطري جو تركا بوت بكن مگوزه شوطين دبي از چوم گوز آگرته دبكو مسترسام كافن شوبيه جهالته هين بيرما بله يعني بو هاس ترسام يا براجي ابنا زررك ناده مگلو ورحاصل دبي او آياتي قول رسول الله شمرت خان دهات نبيرا معاني نبيرا خو وزبر بيچو دبي آگرد نواي ركر دبي آگرد دوي را دركت يعني تي دار قلبو وهذا مكي دار كفن بو اجا دبي دار اجا يعني سر شعرات بيجي يعني دبي هيك راس الترابي وآگرد دوي تر دركبي يعني براستيجي سيدا يعني غيرت كيشي وكفي حسر روی عرضه نجاست شرکه پاکش کردن. بله. یعنی ایروجی نجاست لسر روی عرضه بلابویا غیرت کش نباش. بله. غیرت کشی اسلام مسلمان ضعفن. ایگو مالبات عائله بواد سکنن ضعفن. بله. ایگو خبره و درباست بیل هر جی مقبول ضعفن. خوزی بوا انسانا گوسنت که قنچ عدد که باش کو اوجی عدد رسول الله علیه الصلاة والسلام و پیغمبره و آياتي خودنا دناف قومي خود بيلي هم دبي درباري دجي دي حديثة كرسول الله عليه السلام هاي جو دبي او انساني عددك باش ببي ولاتكي ناف ملتكي حتى رجا قيامتي چند انسان بوي عمل بكن لقاسي خيرا وي انساني جو بيشي بريور خير جوي رجيتين نفيساندن خيرا يدي تشتكي مناوي تشتكي مناوي بلي سيدا ربي عالمي مشخير وبركاته پیغمبر عليه السلام وصحابي محروم نكي طمع شفاني عزيز ام جهانا داوية برنامج خجارة كدي از مالا طاهري سوراني دقل سيداي مالا محمودي التبياتي ام ودسبرنا خداي تعالى مظن وحتى برنامج كدي بمنة خير وخشيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.